kan channel lo clear tu le ngalo ngai thla thin tu te in zawa in chi bai kan an book le chewa tuntuma chuan kan chief minister ni mek pulal do ma thu soi te bi chian na kan nei ve thung do na ni ale ma sa in ei kaum na hi thom beng cheng tam deuh hleka clear tu le ngai thla tu te riat thiam na kan ngen ma sa a eng angaram hroi tu ro pui kan ti te po hian ti fu lai le fu lo lai hi an lo nei ve thina a chip zui po a lo veu thina ni kha midang point an lo ti fo thin angin keini point kan ti ve don ani party lam on big nei wang emo kan lo ti tang ti ka hlau hle a chuti rol ero chuan belchian dol chin zel ani ti thir tu ten min lo hriat pui ka du e kumsang ni som ni pathum MLA than pui nei don khan tuna kan CM finance minister ni bok hian kan economic growth rate chu 0 ai point niam dai minus 9.6% ani tin Mizoram sung din hun kha chle angina soya PUC a economic zirtu pakhatin chutiang chu thil thei ani lo ti in mi puima andial nge ani kha chuan GS ani lo kan economic growth rate minus 9.6 ka chu ani theilo 9 point ani theilo ai tun din munami tak po hi nang le kai na ani thei lo kan ti tur ani lo voina assembly budget session a budget a pharna pulal do ma hian athulo soito minus 9.6% ati kha ama thu soito ngei chu aron thiat le ani voina budget a pharna kumsang ni som ni pathum chunga kan economy thanna growth rate chu 10.14% ani a kumkal mek kumsang ni som ni pathum le som ni pali chungin 10.55% in athan kan bei sei ba ka kumthar kumsang ni som ni pali tanga som ni panga chung hian 11.03% a athan thei kan bei sei mek ani aron tile ta ani tun din mun chia kan thanda ni minus 9.6% ania chumi om ja chu kan thang mia lova anung to zongin pakuana step pakuana in noilama kanom tinani tuna soi kha kumsang ni som ni pani le sang ni som ni pathum financial year chunga kan state GDP chang ania voina thu soi an ngai thavele thungila speaker kan state GDP hi covid ripui len lai khan claim azong atlaniam ti lo chu har sanatam takara athang chho ve zela kumsang ni somni pathum chunga kan economy thanna chu 10.14% ania kumkalmek sang ni somni pathum somni pali chungin 10.55% in athan kan be sei ba ka kumthar sang ni somni pali somni pangachung peichuan 11.03% a alathan thei kan be sei mek ani ama kan CM hi kan social fang hrim ni lovin atira lama kanan soitak ang khan eng anga ro rel tu tha kan ti te po hian ti sual ti fu lo lai hi an lo nei ve thin kan ti kha a hun lai khan social media lama po in hialna na satak atlen nge ani kha amai ro chu campaign la ya Mizoram GDP din huna soi le voina soi hi ain kar hlat talutuk hi ani kanan soi jok chu ram ro pui kan ti te po hi an economy din mun hi athang chho ve renga achangin athanna asanga achangin aniam dewa ma se athanna aniam deu po in aniam deu ani maya athan zong athang chho ve zel thin ani kan ram population a zirte a kan tho chhuwa zat kan in to del na than chho mek dan hi te ani thin chu tiang bokin kan GDP gross domestic product po hian malam apan ve zel ti chiang takina lang chu ti rual ero chuan kan la in to del lo hle ti hi 2 point kan ria in to del konga ke kan pen zelanga kan tho chhuwa te apung chho ve zel tu rangai la in to del hun chu kan la nei ve ngai tu ranga yang ole he ngai thale lok ila chuan GS ani lo kan economic growth rate minus 9.6 ka chu ani theilo 9 point ani theilo ai tun din munami tak po hi nang le kai na ani thei lo kan ti tur ani lo budget a chief minister in aron president a sarkar official document ka soi mai ni kai chuan
minus นางเลยเกี่ยนักการลบปมลอยงดเทนี่หรอวะแมกกาซีนที่เตจูอินเดียทูเดย์เตpointมิโซรัมลมมันมินิสเตอร์เช่นขนาดเป็กฟูฮีเองสถิติก็มองเห็นในเวไม่นี่ole kan dia fi lo ไปสาวจุกเป็กชวนไปสาวจุกเป็กชวนเอาว่าต้องโดนเทเรงข้างอาคารนี่ ai khatiang thleng ka soi helayan ti ho na bawro ka hot hle maya TV lama mi pui tam takin an lo thira YouTube lama da ni bokin mi tam takin an lo thir ve boka athu soi ma sa jok kan economy din mun minus 9.6% khachu alo ni lo ti ama ngei na ron fin fia le a thil kan han thla chiang chho ve zel hi mi pui tan po beng war thlak hle ram pumin har san na kan to ka har sat na kan to lai ber po in har sat na sa takara po kan lo thang chho ve ram zel ti te lam kan han ria phak tok zela alom om lama ngai la voina kan siam ina soi anga kumsang ni som ni pali le som ni panga in kara phei chuan 11.03% a than thei phei chuan kan din hun a thret zel don ti na nia per capita income mi mal tinina kan tho chhuwa zat Mizoram pum tho chhuwa zat chaw rual po asang chho ve zel tura nga yang voina budget se son tlang puile kan siam thu soiro pui tak tak te kha a thlir le na han nei achak om viawa ma se ka hun nei na zir lo em maya kan ti man talawani engponi se assembly house a hian opposition lamte hi thu soin nung le atop khartu an ngai lova atop khartu chu rural lai te an thin sumi zo khar ni in han soizom le na tur hun om to ngai lova atop an khar dan ang kha thil ni dan ani to mai thin achang chon han chim zui le se o ti tur hi om nol thina ruling lam atop khar tu khai khom tu an ni thin awang hian opposition lam a in ruling lam hi an che thadu choka hei hi chu hun masalama po khan kan lam mu fo to kha ole du to kang clear tu le ngai thatu zong zong te chunga ka lo me